huma kellhom they had to catch a train at about 5 o'clock, 5:30, u għalulhom at about 4:30 ħarġu illi kienu ir-rebbieħa. U ovvjament kulħadd huma ovvjament ħadu gost. The whole auditorium was really pleased. U trid tisma' l-kummenti. Meta kellimtni wara x'kien qajt naqrek allura il-judges qalulna aħna minn l-ewwel scenario, minn l-ewwel darba li telgħu fuq is-stage konna nafu, who was going to get it. They were in a class of their own. Aħna qegħdin parti tal-Malta Resuscitation Council. L-idea tal-Resuscitation Council ovvjament biex ninkoraġġixxu lin-nies illi jagħmlu xi ħaġa biex jgħinu n-nies meta jaqaflhom qalbhom. All right? U dik iktar ħaġa importanti għalina. Nagħmlu n-nies regolari u anke ovvjament it-tobba l-isptarijiet biex jibdew jaħdmu bħala tim. Ġifieri kulħadd ikun jaf x'għandu bżonn jagħmel u jagħmluha bl-inqas ħin possibbli biex il-qalb ma tkunx wieqfa għal ħafna żmien. Għax ma li nibdew nafsu l-qalb li nagħmlu CPR, ovvjament nagħtu ċans kbir li n-nies jistgħu jerġgħu jiġu lura. Il-competition qiegħda fuq kemm nistgħu nagħmlu l-affarijiet li soltu nagħmlu kull darba li konna CPR, konna cardiac arrest, li l-qalb jieqaf, kemm nistgħu nagħmlu l-affarijiet tajbin malajr kemm jista' jkun. In-nies li kienu involuti kellna tobba u nurses ukoll. Kellna Dr. Gauci, Dr. Josef Zara, Dr. Anne-Marie Camilleri Podesta, Dr. Krista Kalleja. Dawn huma insertaw huma kollha anestetisti, xi wħud jaħdmu l-isptar, xi wħud jaħdmu Mater Dei Hospital ukoll St. Gozo General Hospital u wkoll fil-privat. U kol kellna lil-Mr. Mark Gauci li huwa nurse tal-A&D Department, tal-Accident and Emergency Department. Bdejna nintaqgħu jien kont hemmhekk iktar biex nagħtihom feedback u mhux għandhom x'jagħmlu, ma nagħtihom informazzjoni tkun taf meta tkun qed tagħmel xi ħaġa xi ħadd jagħtik naqra input ta' x'qed tagħmel tajjeb jew ħażin daqshekk kien il-ġismu tiegħi.